sad smo već došli do view-a, znači view, Laravel koristi Blade template system. Blade je nešto između HTML-a i PHP-a. Sad, kako to između? Tako što on generalno štampa, znači HTML, s tim što vi možete da otvorite sam tag PHP i da pišete nešto svoje. Ono što je dobro u novoj verziji 5.1, da postoji, znači, inject. Šta to znači? Da vi, ako vam treba neka klasa ili neke dodatne funkcije, kao što su helper neki, to je objasneno kasnije, znači vi direktno iz templata možete da pozovete bilo šta. To ranije nije moglo. Znači ranije je moralo sve u kontroleru sve da se, da kažem, pripremi i samo se prosleđuje na view, a prosleđujemo iz kontrolera tako što kažemo return view with, na primjer, data, imamo data i sve to prosleđujemo i sada vi možemo da pozovemo. Šta sad, znači, taj Blade template, znači ti fajlovi se nalaze u folderu resources, znači to je u rootu samog sistema i, znači, folder resources kroz views, znači tu su ovi fajlovi. Ja to, znači, mogu da dodam novi folder koji se zove, recimo, admin views, gdje ću da na taj način grupišem te template fajlove. I ono što je, znači, ovdje se nalazi, ono što je bitno, ovako, imate ove dve litičaste zagrade, ovdje piše name. Hello, na primjer, name. Ako sam ja iz kontrolera prosledio da je name, na primjer, ovdje Marko, ovdje će pisati hello Marko. Onda ovdje imate if, else i and if. Znači, u samom Blade-u imate ovaj manjki, if, pa neki, znači, PHP upit ili statement, znači, onda imate else, and if. Ovdje između može stoji, znači, HTML. Znači, if, na primjer, name jednako Marko, piše nešto, recimo H1, znači, ovdje template tu bukvalno stavljamo HTML. I između HTML-a, znači, konkretne ove podatke koje smo dobili iz kontrolera. I onda kažemo else nešto, and if. Ovdje dalje imamo for each. Rečemo for each books as book, pa onda štampamo book name. Ovdje ne bi loše piše, recimo, Lee, Lee, pa kao da imamo niz ovih knjiga. Sad, mi ovdje možemo da pitamo, pošto mi imamo ovdje books, znači nama kontroler prosledio books, to je niz objekata. Mi ovdje iznad možemo da pitamo if, na primjer, iset ili if not empty. Znači, ako nije prazno books, onda for each idemo books as book i ovdje book name. Znači, ovo je niz objekata, tako da je ovo ovdje objekat i ovo je name, znači naziv same knjige. Sad, da se ne bismo ponavljali konstantno, znači sa templateovima, negdje nam treba, recimo, sidebar, ne nam treba header, footer i tako dalje. Znači, praksa je da se pravi master blade, znači gdje imamo mi kao neku strukturu celog projekta, gdje imamo, recimo, header, footer i tako dalje, a da konkretno taj template, samo, znači, deo neke stranice, pravimo tako što imamo extends. Znači, mi bukvalno uzmemo ceo taj master blade, i to nam je kao taj, znači, trenutni, recimo. Dalje imamo inject, to je ono što sam pričao. Sad, kad se koristi taj inject najčešće? Najčešće, recimo, kad imate lokalizaciju. Naprimjer, kod nas ide, ne znam, kaže se 1. januar 2015. Amerikanci to kažu drugačije, ne znam, Francuzi, mislim na sam raspored, da li je datum na početku, da li je na kraju i tako dalje. Onda ne bi bilo loše da mi pozovemo neki custom helper koji će nama da kaže na koji način štampamo datum. Znači, ako ja hoću ovdje, kažem hello name, ja mogu da stavim, recimo, datum, današnji datum i onda ovdje date. A ispred ovdje mogu kažem, recimo, show
date ili localization date i onda mu prosleđen datum. E sad, ta funkcija localization date je u stvari, možemo da pozovemo neki helper da nam on štampa na način na koji korisnik treba da vidi. I onda, znači, taj inject u stvari je uvijek na početku. Tako da, eto, to je, znači, taj inject. Helper često, znači, pored toga što je, da kažem, datum može da formatira kako treba, može da bude, na primjer, velika mala slova. Ako korisnik često kad se loguje, recimo, kad se registruje, on unese mali sloj na ime, prezime i tako dalje. Znači, mi preko helpera možemo da stavimo prvo slovo bude veliko i tako, eto, ima, da kažem, te neke funkcije. Isto tako, helper, na primjer, možda vidi valutu, da li se piše pre broja ili posle broja, i onda bismo imali, na primjer, print, recimo, price, pa onda u zagradi price, da ima print price u zavisnosti od toga da li je korisnik, recimo, u Americi, dolar bi se ispisivao ispred cene, ako je u Srbiji, ispisuje se iza cene. Eto, to su helperi i to je, znači, možemo, do verzije 5.0 to nije bilo moguće. Ovi sve smo morali preko kontrolera da radimo, pa da direktno šaljemo kako treba Blade da štampa, a ovdje već možemo da direktno u ovom blue file-u povučemo taj helper. Ima ovdje pitanja neki? Ne.